Twagaruka kandi kuko nanagamba of course program isimuka twino mujenyaha kumwame Isaac Muzora umukugo muri yebe bintu turi tuganira ku analyzing budget mbwenu mbientasi budget akagireba niyo kagireba 72.16 trillion budget takarogombya afu nyinji nesende nyimunonga trillion nubwo kubiye mu yo kahise nafu kongatezi nishanju nibizo kazi yatanu nazinga zeyonje kurugaho kuzari inshanju nokwe hariho issues nazikwetorora budget cyo kubanza niza kurugaho cya kabiri naza kugira zitabo kuba warebe zoro icweka n'ikibanja ushashire zibanza and moreover most Ugandans say twacira ubushomanko zo cymanisa ngo tuza kongera guferwa part of this money nyingi munonga kare ntwenda tureba kakwateka budget gishomirwe na economy bientasia na businesses na nabantu baburijo mbwene manisa cyaha muntu waburijo nkanye niwe itwaba yabo kutubura ntukore byitu because you will hear abantu bakugambira he mshoro bakwenda gutapinge because we must raise taxes hat budget ijine manisa cyari itu okutwire ntutura yaza kutandika gukora kibanga cyo kwa mushanju ni kimanyiza ngo tuza kuhinduka aho tuta yuwano generalizinga wagitahira umuntu ko warebera locations naki neza ko affecting umuntu waburisho yebare mnonga umwami Isaac aramutse yabo kutureba creativeness webare mnonga umwami Muzuruzi amazina ko kuba babagambire ndi CP Isaac Muzora ninyi arakwebembera ba certified public accountants abwa Angore region kandi ninyi bembera n'aba tax agents aba South Western region ndiyo mukugombye sente kandi ninkora nka tax and business consultant umurembo rwambara nimbaramusya abahurukiza bari mbareba kandi mbasaba ngumutega amatu murebe ntanda itubinire ahabwa budget yitu imwako kwiza ugwenkubibera benena nikumibera benetana budget gacomerwa twagireba abamwe bagira ngo nebyaburije mbwe sheji na yashomwa azironga zitera corruption in Israel bishuwe na yashomwa we have not been raising even nazireza ziyana nazinga turazurezingire na nizare ziyatana kukayikuma netemba I think next year tuzaba tuneyachana ninga 9 now age budget ne manisa ki aha muntu waburijo ombitu rukora obimbe mishuburo ahantasiye yihanga niza kuhindura hoki so ombugufu kuturatandike this financial year cyabanga cyo kwa mushanje ntwiza kureba ntahinduka hoki umuntu nayiza ganyirwa muki webare munongo mwa Muzuruzi one ituka abanya-Uganda kitwino kubanza kumanya n'icyo budget yerekere yingumi babenena abeneta ya abagirebire ikizo cyahiri umuzungu rwonka mwena batakumanya nyankore ncenda twakugezaho twagezeho kucuvunura tukenda yende konko umuzungu negamba ngo simu yayo is full monetization of the Ugandan economy through commercial agriculture, industrialization, digital transformation, market access, and infrastructure development. One statement yo kuanzia full monetization of the economy. Ejoni omuranga gu President Museveni aturi natera gu kugira ngo nanda abantu batandike korera okuguza bakafune sente bakarga omukorera okuriya konka. Now hati waiza ku understanding a statement ejo iyo nko muntu waburizo hato zimiye kumanya ngo hato musaraba tureke kuguteka har government yonka kwiyaho nite tugwetike
akoba budget yegeze isomerwe minister wa finance kunkabe nagisomera kugira ngo buri umwe amanye umwuga gwe ugwasemiye kuba nazana twaza kureba ngo budget yege yasomwa yakira ikindi uwo ugamba ahansonga ya budget ni impango ikatemba munonga umwaka ugogo mwaka twine ya miliyoni 5.2 n'ubutundu musanzu trillions hatugitira hari 72.136 trillions increment y'uri impango okuba mpango kwayo trillion turebera ahari igiye umwaka ugu ebitu berira mino garuguru mwena atabagaruka bajongera nubamanyisaki 1 nubagira ngo ekikwereza amani omusine kirinkaye omusiso mbwenu kutukweza kumanya ngo mutwende kintu cyangu nikituyamba gukora namani kureba ngo twagira ki twatunga cyangwa twachika kandi entano serya budget yo mwako kwiza no guniya budget yo mwako kwiza nereba munonga aha nereba munonga omunda dhani iyo mwako ebe nerebera munonga aheru akuba tukesiga munonga amahanga gaheru nebitongore byaheru tuhereze sente kumwana supporting budget yitu kunko mwako ayarabiye ikiragiro cyo kwanga ibitingwa tukareba ngo aheru tachi tuyamba turwande munonga kwebisa umucweka cyangwa cyo mwaka hata na wale budget y'umwaka wo kwiza nekoreka ngo turiyo tugira ngo Uganda ntabasa gukora cyangwa twebise umuzungu nibaza kuceta inward looking budget now twenda kuchenda yenda kuchoreka kiri kiti kokuba oto bintu chukura kuba babahanikira emene cyabo gamba oronde sekuru obugufu bwawe obwongera hasiguru kunko hikabo gambo yiheje 100 minutes hati nicho tubiturumu ntunda kukore nguto twenda kwembeka marwara kunga tukwibasa mwe twemerera abaheru batuhereze sente tugira ki twombeka izunguto n'amarwaro n'amasomero mbwenu hateje niyo saha iyi government rene igira ngo hatese kuru tugira iki tugiteka hansi hatko koza futeke se kura hansi hatu nuza kurukura atumbikirize iyo wengo tine kuyamba nukurukura atumbikirize ukakabo gambuke yayo ki emeneke hato ko kutumbikiriza nukwenda kwenda abanyayuganda bacenge kugira ngo twino kwetere bahaje tukaranga twayi supportinga budget ye twagira ki twagiyeyo now iki tweta gakora niki corruption yiwagamba hati kutwe 26 sente z'abazungu zo 26 batobu yambi yes ziya heru bachize syaha tukazisisa Vicente tureze kureba aba Uganda Investment Authority bakwate sente za roni yokombeka industry park bazegabera baziri nkakasimu uko nukusisa mbwenu hateje niyo saha iyo kugira ngo esente zakurwa muri itu hona tukaba basuruki esente kurwa muri itu kandi tukagaraka tukasisa kandi ikirungi ni ndeba government already irione taking a very good step obwetandikire kwata ba member ba parliament aho kuringuze ni nyesigangu kuchirago mizemo cyakitagizire yakitera mutu indware cyo tubasa kujihona ucinamo kubanganisa kuce yes akaba tukiri tutandika ndebe basoza listi tukamanyira yaba liste jo yona nabaza kujeta yes now hati tuwaiza kurwanisa
corruption mu Uganda tukamanya ngo isente nezitu hati nza kumekinga sure ngo twaziteka ahamente bisemukana bigira ki nebukora icya kabiri wano reba budget age niyo kuyombeka akaba pata mpango ni kusasura amabanza. Is that heresy in any budget kushanga okuzakora embaga yo kugitwa omwana Isaac wanyeta wayeto muchogu wayeta bahibona twatwa twasa miliyoni 10 konkyo turo inibanza ya banka kuriya miliyoni mukaga ninga mushanje so rero no jotaza miliyoni 10 zembaga miliyoni mukaga naza kubanza kusashura ibanza ati nje manza mwembaga twasigaza miliyoni embaga ejo nturye nyama ninga tukoza yes webari hati budget ejo kweli neza ko bamukwesasa nguko nanagambira kuyaho esekuru okatumbikiriza omukutumbikiriza tubusije omukutumbikiriza harimo kwesasa mbwenu hata aho uburi no gambo twatwere embaga wasasura amabanza nza kuriye nyama ninga twakuriye bihimba now hata je niyo saha kwabo kuriye nyama yonka tugiri umwanya kugira ngo turye nyama tugite henkoko tugite hembuzi hazogo sende tukuziyangaye ahera reka tuzehemu turye nyama yonka omwami muzo konka ebyo byona turiyo turebera umubiro byo miso. The benefits may not be short term. There is a section of Ugandans abakugira ngo the problem is our appetite to borrow. The rate at which we borrow money. Now, one of those domestic borrowing, let us now leave those as foreign banks and aid. Sometimes we borrow, we have not even planned what to use money for. And money is there and it is accumulating into actually we use our own money from within ourselves. Actually so many indisciplined cases we shall find it hard. Yes. Echa appetite to borrow namazima kibiri kiro kandi umukuru wihanga President Museveni akakigamba hoje yagira ngo abantu abokunda ku borrowinga bakaba batekunkuratse abo kweyendeza bakaba yendeza bata twatwe tureba corruption kuko borrowinga sente zaza ryaho ziri nyingi atunda gukora corruption bwo kugera ki mu kugikora konka President akarangirira ngo taro kuguze sente kundo kurabeho ateterire umukono icyo nchikoreka yes ukuboroyinga kucuroho akaba tukagizere ngo ntuye maririra konka nikuza kuba control. Hariho umuntu nkanye niwe turiyo tureba TV West turiyo twebuza budget kanesente nyingi zigire. First of all man Isaac kibanza cyo kwa mushanje umuntu waburiza expecting ngoba kujya budget yaza kutandika gukora as opposed to those days of parent kura omwaya muhura parafini basharaho umunyu na sabuni basharaho. Actually first of all umuntu nakujya budget nkajurura ndaguma ibintu bisherekire nkai nibacendereze kibakora ki so hati kibanza cyo kwa mushanje yibagamba when the financial year begins umuntu naza kufinga kingo budget niza kumukwata we one hati twantutana ku mwaka umusiya mu July tuyinofuteka teka changes nyingi. One budget ya 2 trillion nsanzwe ni 44% around kamiliyoni asatune trillion asatune niza kuruga umusoro meaning ize sente niza kuruga umurito niza kuruga muzita government iriyo neteka y'imahanda iyera arebe ngo yayongera ahakwebere ne collectinga esente mu bantu eta
tubaza kuchita widening the tax base kuyebene iha umusura abantu batanu hati nende guiha abantu 10 yes badeni iriyo ne yongera konka nibenda badeni ejo ibaganwa abantu bingi. That is resource mobilization strategies. Now hati wabuzo tumuntu ategereze iki now HES abantu binyimba basobutenda kucurira konka njitaga bacurira bakimanye kugira ngo hariho urupu z'abantu batakusura musoro hariho n'imyanya iyo batakwikamo kubarunda imisoro konka ahabwe nkoreje iza kuretera bagira ki babashika akabane bende sente nyingi bogombando wareba ngenkora ya ifrise igetuye negambisa abantu ebigambo byingi hatejo ekigendererwa cye cyango nicyo kugira ngo kwe hariho munzuruzi utwire nasubura kunga government etakumanya hati ifu isejo niza kuretera yamumanya akaba kokuza waza kugura sukari kacira government negamba kacira ngo eyureke umuntu uyagira ki uyaguza dera fa muzuruzi kuwobe no gura sukari kacira batakugamba hati kacira niza kugamba muzuruzi nasiyo nagura tani igana za sukari kurwo wito kandi niwo chikambara waguza abantu ngamo waguza babushenyi waguza babugwezo nabo boreke utunanye kunkushika nguzawa na no wabugwezo uruguza wakachwampari na hori meragirishi amworeke now hati chainejo yaheza kwata government igajimanya hati nywanyi machangu omusoro gumoguba ene bihara kacira akaba kacira yebere impango tino ko kweserekana jayandi mwene government ni yebetire hamisho iri kugiye sente hata baza kugenda bazara muzuruzi yasasoro umusoro baza wantunga mara kumuguraho yasasoro umusoro baza wabuza kumuguraho yasasoro umusoro baza na muntu wahanze uri kumuguraho yagira ki. But is it not double taxation? Because we are seeing many people paying for one product from the startup to the end. Yes, the double taxation. Ahabwenje akuba buri muntu nasasura umusoro aha stage yari nagera ki nakusasura. Yes, at the end of the day no sanga the component eyazo musoro yaba mpango akamuzuruzi ko kugenda waza hariya wagura akasaba kasimenti wakagura emitware 3 kakwa kakarumu musoro hati wagenda a percentage yo kongera kugira ngo ufuna hamago oyongera umusoro niwe na nuriya na wayongera percentage yo mufuna amagoba nawe yongera hoki umusoro. Now, in that way, it was intended. Kujirangu omusoro gutaka appearinga at one stage nkoguru mahanga. Akaba kuba kwenzira nabwo bakachukozere batyo. Bemerera bagirangu mwenda kasa ukashukara kiha arakacira karo umusoro w'imitware 2. Hata bemerera arakacira abantu basuruza ki umusoro. Konka echo nikibasa kuretera sukari yatemba umurundu gumwe hata abantu bagitinde unkatwe kwiza nitembera stages hati abantu barakafiri when it is a psychological strategy yes kugira ngo abantu batakati n'ikintu aha stage mu kikabara kugira ki tambara akabani tuenda economy kure kurga muntu wayiguru mahango itambara kimwe mpaka umuntu owahanze. Yes, program ni sisimuka gukora no reba Agent TV West turiyo tugendo misho tuganira aha budget ecomirwe
nesente nyingi ebuzo bingi niza kurugahi no allocation neta waura okubagamba na theme ya budget egi agriculture katunga kasente akwabantu basikire bebuza agriculture that employs 70% plus directly shangine sente nkeza 72 trillion plus antu bingi bakebuza ahokuba if we call it our backbone then it has got to have a lion share kongatu washanga nojuta abantu twekansha directly mwe bari na waji habo mutuba kurya tuba kunywa no barara kweno akuba either no muri saringa no muhingi now esentezo nzitworeka ki hashirekizo cha unemployment. We cannot have employment tutakagizire agriculture iri kubasa gukora ibintu bingi. Severally we have talked about irrigation. Ibintu nkebe bya bitakabiro ukashanga hati n'cyanda tinuru kubasa nuteka kuhinga in an agriculture country where 70% is ekintu kimanyisa ki aha budget nkeje shomirwe umuntu twagitera mutoki kibaho kwano babirebera numureba deep taho umuntu reba location is it likely to affect the common Ugandan its impact on the common Ugandan leiza kurebekera positive or it is that negative one. Webare hati agriculture iyo ichuwagamba namaso it is our backbone abantu binjiri yo barumu konka n'ekifune sente one ekifune sente nyinshi budget ngo twagamba turiyo nterendo rungu nimbango tukumahirarage mbwene hati zofuteka yo nazo tukugira ngo basket yawo nimbango ngo hata bagire ngo agurukara cyangwa ntimangu y'amani reka tugire iki tugire sente nyinshi konka aha budget egisomerwa government ni plan kandi tiri sente nyinjo umagurukara hati ebyestiremu tibir direct aha muntu waburizo. I may call them macro interventions. Hatu kukuwona ugamba umusana gwazwa abantu bakugira ki tabarahinga with irrigation. Program ya irrigation egizire ki erimu. Harimu programu yo kombeka amakorero gukora embazi yo kwita engoha numanya engoha ziretira ubuzubu abarisa zibana zitende hata bari bakora batire sente umakorero gukora embazi ejo kugira ngo abaze gukora embazi elite engoha batire sente umuntu research kugira ngo one tufune varieties nungi izitakwatwa ndwara ezikora kakwera kandi nezine high yield kugira ngo umuntu kwara ahinge ikingwa cye asarure muki changu ebigenderwa byona nanakora ikiresimu haramu kamasho agriculture hati umurisaach omwe haramu ebinte kubasa kurugumura agriculture saje that hati tureke kureba agukatugire ngo nk'ikitoki tureke kukirebera umbutoke bwonka kukitema hariya tukakiteka tukakirya ninga tukakisirika Kampala hatuteka tekere aha kugira ngo ikitoke ikintu tubaza kuyamuke tubaza kuyamwesano tukore memugati tukore mbuskwiti hatejo niyo program igerushinye ya presidential initiative on bananas yo kugira ngo ebitoki ndabaza kurgama ikindi kintu ikiba kweta value addition. Therefore aba agriculture nitsa kukirebera perspective mpango yo kugira ngo esente zirumu zo kugira ngo baterente bekanisa ebintu byitu twaza kubisarura tukubasa kubikora tukaganyirwamo tukafana mwesende tukakirize genderwa cya president cyo kugira ngo tureke gukorera ikidacoka
Commercial agriculture has been talked about many times. Of course, okuhinga ninga shokwisa okukuruga mesente cyo kumanza. Tarakuriyo kugira ngo no hinga no ujya no hinga cyo impinga ibyanyu byo azoka kigumira hotyo. Wanya chimanza mu relax garotine send and yet we need money to change to develop. Budget ekatushomera esabite hwire kiro tugeza aho kugihenda kugetegereza munonga kumanya sente zikazahi nzingana zitani zibasa gukora ki nango mukora nebyo ntateko kugira empinduke yabo na burijo sente kuzeza uburabo abashuma this time kwa mani mingi buri omwena na etombwita we have seen ministers ni bingi ijo minister of finance akajya katuruhiri ati nujuroti atantu bajya gutuka senta tokizaaba ziba atsamu vas turiye ibintu byatutama ati nubwo tivire bakwita umushumo ndijo minister Ivry Nanite akarga nawe yajya kuko buriyo moto ko juireje une moto ka government atubakira wa smart ngumushuma atubakira batatu noraba ntaba mu corruption ibarebe kisegirte nubwo atakuba ayivire so turiya level as a country kugira ngo what can be done. Program simka twazo mukahumura katumura kace turaryo mukahumura ka tuza kugaruka kweyongera ikiganire iki turukureba icyo muntu waburijo na washemeye gukora umbwiro wo kuba mwami Isaac ko twatwagambe government nende sente z'cyumbando abantu bo bahindukireho batakugira ngo baza kuzibaza because there must be the capacity to afford. You won't kwenda ho miliyoni mbere nshaye mtwari 10 osheme kubone capacity eyo ine hati yuja ngo you can pay that million abantu biza kubasa baba tabaze yo government izagasirwa ki aho ko expecting sente zitakuka so muntu waburijo akora umukomushoro mwinjo katugarucaho naho nehinda program nisisimuka kandi of course tuya TV West Vincent Mujuru twino mwami Isaac Muzora hano yo mu studio tukuza kuzomuka humuro twantu tugamba cyo kugira ngo namazima government eyongire ariki bakwita mu Ruganda ebango budget netemba nje ngo naho kubwo mushorogwe naho ntaza kweyongera kubwo mushoro mwingi automatically nje ngo muhiwe umushoro naza kweyongera kugwa mesente nyingi but now we are asking about this womuhiwe umushoro does he or she have the capacity to afford akwegisheme kubero yombe ninye mtwari kutere nduru hati ninkwenda mtwaro 50 ninga shimiliyo do you afford? Yes. Now we bari mzuruzi government erebire nkayo kugira ngo umuntu waburijo naza ku affording abuka yata affording then the dream will not come true. we bari hati icyo cyuwabuza nicyo kugira ngo government nenda kuiha esenta amusoro umusoro ahamuntu utine ndasi ninga tafutasi yaje atafutasi n'abantu bakiko baza kusana sanka okamende yote kugereje yotakurisa now government ikintu cyo n'ikimenya and omu budget yeso mere 2025 ine program yo supporting a private sector growth. Now most interventions zeyine nizo kugira ngo echendeze aha nsohoza ya businesses, the cost of doing business, kugira ngo one kirize abandi bantu okutandika business then naba bazurumu babase gukora
bafune cyangwa insonga ndizo actually insonga mpango eturire z'abanyayuganda umutwe no kugira ngo isinde nyingi nizo mu peace and security obusinye nabyo kwerinda zitware sente nyingi konka ntumanya munonga ngo aha atari businge tine cyo kugira cyo gukora ikirungi tujye mu mbarara tumanya ngo itawuni yitu yambarara nekora 24 hours petrol station zi supermarkets basi nzirana zitambura abozo barambara bateke nkoko abakaza bararambateka chips bakurisa abantu abokora yiciro ebe byona nibyo kugira ngo supporting umuntu orukora business abaze kufunamu chango now hati ekirungi cyo musoro niki hati ubwo musoro tubaguya aha muntu atakora amagobo nicyo kirungi cyabo mwene kimanyisa ki hati ito abanyayuganda nitutuye no kwibereramo kugira ngo tumaking sure ngo ibihandiko bya business zitwara kwatajya tuhandike je task yitu tuhandike je soza yitu kugira ngo wasanga ngo ahamwerwa mwaka tine magoba gukozere then ugambire URA utine magoba gingoze ninga magoba nkozere gati mwena kasoro kanyu naka tuyo nkora ejeji eiti bentwesereka hati yoreka bane yiza kuronda aka yore kubiza kuronda nene ndacyango ikubara umukozi ikubara amazita gubavuga ikubara miri basindika ikubara ese muzabe mbatera zone ndezo kwihewe hati no kusanga umuryo bw'ikiro yo kusasura umusoro gw'emitware 5 hati yo yore neyiza ikuteka gw'emitware 10 ugwa miliyoni yemo hato kisanga toyine bahandiko byo kubasa kutwaruka hozo ukagira uti konko mwansa bezi nyonse ngo ninsabe nisasureze hati no yendera iziba kusabugize iki usasuyire kandi ko kusasura umburyo butakiri kibankimanisa ngo zafuta zataha business imyaka yakwebere 3 ngo muzuruzu manyaka cinga takigera ki akafukora ikindi industrialization government bigendurwa bye n'ibindi no kumekinga shongo yateka amakorero ago rege encouraging ngo abanyayuganda abiniwe sende bagira amakorero go bagira ki batandikaho ecye ku supporting no kugira ngo nebahereza amataka gabusa creating industrial parks ombichure kabitari mwenda bimwe kugira ngo uyo muzuruzu wabo inesende orukugira hati myowe nyine kitegateko cyo kombeka industry yo gukora ikintu iki bakwade muzuruzu bakwereze itakari yaki yabusa ikindi peace and security nekoresebwa kugira ngo sende abazungu ninga abanda bo kurgahero kwiza kuinvesting mu Uganda batire sente tourism eji abazungu bakurgahero biza kuturambara kunuya cyangwa cyajyo na barete sente icyakabiro bakiko mu Uganda bahakunda bategatiye gufiteka businesses bategatiye gufiteka mu makorero derafa hati abazungu bahiza kwiza bakarete ibyo ntongera hantasi yitu ezinanka ba ambassador mu kureba umugaso gwa ambassador gumanye umugaso gwa ambassador umuhanga ubu kugira ngo batugambira ubugeni umunsaza yero ubugeni kuba kugamba nubu bagambe jya hari Uganda bareba bagiga abakwabine sente babuza ro kuziteka hata babagire ngo muyizo mu Uganda mbeno mwagira ki ncyo kurebera Museveni ngutoka mwiyaje cyo kugira ngo ateke sente nyingi security akana nama yangu ihanga ryargi no butebekana abantu abo kwiza kuteka mesente zabo babagezirije nabababaro now hat ebe byona byaheza kubaho one
industrialization iza kuleta hemirumu hati kwe kweza kuleta hemirumu abantu bitu bakora bongera ntase yabo hata abantu baburizo kuba kweza bongera ntase yabo hati nibo bakugenda bakatandika kugura simenti bakaza kuombeka bacheza kuombeka hati bakaretera ugogo muntu oyine duka ya hardware omurakatete yagire ntasi hateje ntasi ni yakwiza kusasura ho umusoro ugugu turiyo tutinire ngono mahango turagira iki turagubase bariyo bakora inguto zo zikibakiriza amani akuba babire bagize a broad perspective kugira ngo buri mwanya gona bamenye ngo haza menguto ti the deliberate move yo kugira ngo district at least bira mutamaka kiretera abantu bamuvinge ibyamaguzo byabo kurga umunsi zabo iziteka dyangu zirahari nkazabo kwezu za kamwenje ko hanze bahinga bicuri abazi kubyiya kamwenje abirete mbarra ari yakatari hat omuryecho wa kamwenje wahinga bicuri naza kufune sente kwara abirete mbarara nanye Isaac akusubura ubuhunga mfuneki esente ekizimbe kinkupangisa ikinguza mu buhunga landlord na wafuneki afune sente hati kiretere landlord yafune sente zo kusomesa omwana omuryejo chain buri omwana ana asazi yaho akuba ukora business wagamba business nutaka bana ugamba profit dirafa wakamwenje obuyaguze bicuri hinama kuba yagereke uyafuna kuriya baba mbabihinga abahingire abasarire bafune sente ababyeza bakabita motoka bafuna ki esente hategyo cyini yona yahiza kubaho oyine motoka yatpa ogwabyiha ahansi akabisya ngutu yafune sente owafuso owabiya kamunja kabita mbarra yafuna ki oyine petrol station arbaze gwengutu yafune sente hati ejo cyini yona yahiza kuba smooth uruzegirero kaguma rukwasiri hati government kafuna cyanze kugira ngo buri omwe wena amagoba gara afunika umuke bwago ningo umuke bwago asasura umusoro government neza kusuruza cyango kandi turebe bagitege basomere twabasa kugisi kose ni cyecho turiyo tugezaho kwanalizinga budget ni mpango aho keje bakweta budget allocation kimanzo kwe sente zagire mu sectors takushana izinga hinza kora kinza kebyo so ndizagumza muntu tugaruka tuganira hanshongezi kwenda kongera kwetegereza budget age neiza kutubugana nkahi neiza kutukwata weta kandi tushemiye kwetebekanisa kora cyo kuko wahurushana agamba umwana Isaac no ugira ngo niyo wengo kimanyi emishoro ninye niwe twetebekanise kwemishoro yongireho nangwa mwe no muri gihe cy'umanyisa ngo mbyo beno okora yongere mama Isaac we bari munonga kwija kwegesa abanya-Uganda kurabira hambe za TV West gira kagambo ka muhera ku wabasigira abakutureba wabere munonga na nabagambire ngo ndi chairman wa tax agency abo South Western region okuruga katonga garuka kunuya mpaka Kisoro ensonga mpango twareba ngo government rero neyerekerera kuyizende nyingi omusoro mbwenu abo bantu abitukura bitwenga ba tax agents nkirebuka urutaro nduza kuba ruhangwa haritu akuba minister kachigamba ngo revenue collection enforcement nabaza kujongera mamani meaning URA na hata bakitandikire ubwire bwingi bareka kumara mu office bagume bamare bakuronde musoro field bakuronde umusoro mwe ndero muranga abasubuzi bakama banje kugira ngo tuhindure ahankore tukora mu bintu tugire compliance levels zitu zizahiguru kugira ngo tutakahereza chance URA kwiza ikasiba nitugerekera
isente nyingi zitakomanya yabare mnonga yabare umwami Isaac amuzora wabare kwija biza abantu peyongera emirunde ndijo mingi kongera ku breaking down mwa bintu nkebi urwo bishobora abantu abakutureba na mnonga concerning taxes abugwa abantu mushoro gukiriye nshonga na mnonga hizire efisa muri bagiye tumushora abantu bagiye taki sono bitaga kongera kwitegereza ibi twagarukiraho katurinde bisinsino ayijaha na wahereze cweka ce program simuka iza kuhendera shayishatu tarugaho igiti TV West Mehinda